Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Pirthe adang Christian Catholic atum Christmas katalon ponje aphan kachisi kachedang pon. Lason si pirthe adang Christian Catholic atum pen Christmas katalon ponje aphan kachisi kachedang pon ason thak thak si Jinthong constituency arlo umrangso Catholic mondoli atum ta Christmas katalon ponje aphan kachisik tanglo. Bangso chisik pon along mondoli keja tumpen chenglok ke ong dong klim somar atumpen ning arong chipi pen adon tin ahem kilut ke khan pedupon. Lapen adon tin ahem along ta alir alon chipi pon si belehem ta kikim pon si bangso ning arong chipi pon lapen halapu mondoli akesar atumpen kaning je pon atengki ningkan suri hini pen talon bom bang bom si pening suri hini ra inkora hini an nang plenglu lapen non kiwangji ni phai inkora pho arni hemphu Jesus amahang ke thek arni katalon ponji aphan chisik chedang ponlu lasila puson apora hut Christian Catholic atum Christmas carol ta adon tin ahem kilun ke kanda pedupon popusi nang pachini dun. West Karbi Anglong Labor Union pen calendar kangpupon. Nijang Karbi Anglong langhan along kedo West Karbi Anglong Labor Union asai hem along President Manop Kramsa pen chepatir priponsi bangso suri hini ra ingkora ke thom aningkan apharman calendar ingpupon tanglo. Lapen bangso calendar ador laki pharo isi anve. Lapen labangso calendar along akenang sot ason amu mati holidays list ami may pumanop kram sapen bangso calendar kang pupon along lam theke paklang thuki nilitum West Karbi Anglong Labor Union along sitami kado kawe aradatum nang cherab dun vek nangji lapen kichun un eason thang tawi puta lam the jaipon la West Karbi Anglong pen la so Labor Union pen nilitum pini calendar impupon lo lasi nilitum penan kisungdu lasilhai ison soni ke claim ponje phan sitamin kaching hon ke don tum tamel labangsu calendar along mane nang ke khang don pen lasu nilitum sitame kapachini ji phan apache thangi phan si kangpu ponlo lasi kaduk we kaching hon akorti laben ngi ratum sitame lasu nang ke khang don pen si mane isi along litum donation nasional na cerap donji pansi nilitum pini paklang ponlo lasi lasu ningkan suri hinira inkora kethom anikan pansi nilitum pini paklang ponlo lapen ke holiday sitame nilitum dak penana holiday pada ponlo lason si nilitum nijang Karbi Anglong sitame kaduk abi arat atum tame labangsu na cerap donji pan lapen ke doan ason sitame nilitum ta ke bangji eprang bange sai amuge deng ponji pansi nilitum ta chisik bon bompo lasi lang sosi kaduk we tumta nang cerap dun ason teme parji pusi nilitum labangso pachini iglo PDP pen Gautam Bosti bonglong terang arong vulput adak atowar long e kesom ingpudet aphida sai ke klem pangcheng pon pelang Borjan constituency ke parlo HDP tiniali pen Gautam Bosti adak ajak kiding kilometer crazy atowar MNBT atowar kasilam ponji aphan long e kesompon suri hini rakre troxy krener kep aningkan apharman Dr. Tuliram Ronghang chetongdun long kitimung arideng pen long e somponlu sidami pini arni MNBT atowar HDP arat atumke ningkan phopar et bangso MNBT atowar chelengpon long lelang HDP arat pen danglo Borjan arat ke ongdung atumke labangso atowar si dehin kiri pusitame labangso atowar si chehlat bom bang bomlo la swatowar pensi kewang kelong athe phaner kebra phoke sakuri ave jongda chotolo atum saide lasi theng chojor lohan chojor chek thengpi sangti arlong le chojor damji pusitame HDP arat mate Borjan arat ki ongtung atum ke la bang swatowar si kedam kewang sitame ki onglo keso kachelang peponji aphan pusitame kasik sak thetan loke charli au somar atum kedam kewang kasik sak thetan lasi manpeng kedo ake hai Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council pen Borjan local MSC mate EM Karbi Anglong Autonomous Council ake hai surjor rongphar atum han labang swatowar prabjen pen selam pon nang popusi halada kedo arat atum pen choning ripedupon bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News Hirimba Boro Medium School Playground Selabor along ingdeng phokebra hini annual conference kam golden jubilee closing ceremony ketalon pon
Matijongni phaing kora hini arni langhin constituency ke parlo chelabor arong along ingdeng phokebra hini annual conference lapen golden jubilee ceremony matijongni phai ingkorai si lapen ingkorai hini arni kejutsi arni peman ponlo lapen labang so amai long Karbi Anglong district committee all boro student union atum benchepater pidon lapen labang so amai long asonson alam chethanchimun pon Lapen labang swajai mek along langhin constituency Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaklari, Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthe, EM Mr. Surina Terangpi, MSc Kadom Terangpi, EM Mongol Singh Timung, EM Prabhat Chandra Taro, All Assam Apsu Central Committee General Secretary Dipen Boro Atumche Tongdun Si Ing Samjen Pen Bang Somai Pachun Pon. Phuloni Pen Oroning Tikathar, Karbi Anglong News. সেইকাৰণে আমাকে তেখেতৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে আমাৰ কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি কেইবাজনো EM আছে ভাল লাগিছে ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা আছিলে কুৱেশ্যনটো হ'ল অঞ্চলত মানে মাটি বাৰীৰ সন্দৰ্ভত বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছে এইটো সমস্যাটো মই উঠনি অলপ কৈছোঁ আপোনালোকক যে মই কোৱাটো কথাটো নহয় আমাৰ CM ছাৰেটো ক'ব লাগে ইয়াতে তেখেতে কোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে কাৰণ এইটো বহুত বছৰৰ পৰা এইটো মই সেই সৰু কালৰ পৰাই এই অকল ইয়াত নহয় বহুত জেগা তামোলবাৰী জুবতা ৰংখাং ৰিজা আৰু আমাৰ এই চালাবা ৰিজাৰ্ভ আছে এইখিনি সমস্যা আছে কিন্তু আমাৰ অনাৰেবল CM ডাইনেমিক CM ছাৰে তেখেতৰ যিটো সমষ্টি ৰংখাং ৰিজাৰ্ভ সেইটো চল্ভ কৰিলে সেই চল্ভ কৰাটো কথা থাকিলে তথাপিও তেখেতক মই এনেই এটা অলপ কৰিলোঁ আমাৰ এটা আমিতো এইটো বিশ্বাস কিন্তু এইটো যে CM ছাৰে তাত এটা কমিটি কৰিছে এটা আছে আৰু ইয়াতো চল্ভ কৰিব মানে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন আইনৰ নিয়ম আছে যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ বহুত বছৰৰ পৰা আছে ইয়াতে কাৰেণ্ট হৈছে ইয়াতে PHC হৈছে স্কুল হৈছে কলেজ হৈছে এইবিলাক বৰবাদ কৰিছে বিশেষকৈ এজ পাৰ মানে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন নিয়ম মতে তেওঁলোকেতো পাব লাগে কিন্তু তাত এটা নিয়ম আছে যে এইটো কমিটি হ'ব লাগে সেই কমিটিটো DC থাকে তাৰপিছতে আপোনাৰ এয়াৰো থাকিব তাৰপিছতে ফৰেষ্ট DFO থাকিব লগতে তাত মেম্বাৰ কেইবাজনো সেই এৰিয়াৰ মানুহ থাকিব তেওঁলোকে যি দিছে ছাৰ্ভে কৰিব ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা আছে সেইটো ছাৰ্ভে কৰি সেইটো কৰিব তাৰপিছত এটা ঘৰ পৰিয়ালে 30 বিঘা পাব যদি কোনো দখলত থাকে এই কাৰোবাৰ 10 বিঘা কাৰোবাৰ 5 বিঘা কাৰোবাৰ 2 বিঘা এই একৰ্ডিংটো তেওঁলোকৰ কিছু অকুপেশ্যন যিটো দখল সেইমতে পাব এতিয়া নিয়ম কিছুমান আছে সেইটো অলৰেডি আমাৰ লোকেল MEC আমাৰ কাৰ্বিআংলং EM আমাৰ সাগৰী চাবলৈ ডিছকাছ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ অলৰেডি ৰংখাং ৰিজাৰ্ভো চল্ভ হৈছে এতিয়া সেইটো আমাৰ লাগুটো হৈছে